heaven minta kadwe tering uleber alhajar pendeu kada yo ban play pa yaki lai telik yunen kata ko homestay ke kantin bat kamaran futsal a Jakram Southwest Kasil District akabau pa di Singkon District Sports Officer ko West Kasil District lalong kongsan laban kedau ba yaki ni lai telik ki jingtei la pulut ha ke jingmang pisa kabah nyop hulak ai ha kabah kum ke ging kesem wada pedeng jong ki jing ki babuan ban pentulun ki kam Henry lingba ke jingbu jongki yo blei ha khamat kila long shisha ki jingker khu ki bakraw namar habat le iki baro rengkat ke jingen hauble shibon ki jingker khu ki wan ha ka jingem ki weide ki bredon lang ki long na do pa ranik ton ling do tongkhar MLA ka Maukrot constituency ubrei ru ha ka ju kapor kum kni chung samla jaspar ling do tongkhar uba one ba border area development officer ka ranikor plang upastor yau phnya uba pi walang menteri Shnong Jakram lempan ki bahaye ngasem jong samla jaspar lingdo tongkhar ko manshuk do baya ka kantin la orderban do upa jong samla jaspar lingdo tongkhar ya ko homestay orderban do upa one ba border area development officer ka ranikor plang but ya kamaran futsal pan orderban do uba di Singkon district sports officer ka Southwest Kasil District global along kongsan. John Angni harga jaka menteri juga saya Jakram bagi pajak berkait kam tam ini juga besar bukan pendep ye kadega ayu tak kum kata ke pli kadega bukan bahkan yaibe bahkan ni kadukan kini marjan bapa kam tak be kibin kriye ka hok konti ke bate ke bar ya kum kata ini pli kadega ini Kongsan bagi kot ngam dasni bani don benta so men sibun ban yo igani galat ban yo ban play perda ya gani ka futsal ground ang ko krem ka badai ka benta ka don ka RPL kan jadi ni balai ko kongsan ngan play mai gani ban long gadak bala play mentah gani klimat ya gani futsal ground. We know each other since we were officially mo man kenjak ning kong do kan yang badan. Oh. Kamu bola. Sip. Buat premiernya ka homestay. Oh. Ka borok kui. Baka dika kaniat bed yang nanti borok kan ni syahmat. Tiap dah. Wah. Boleh syahmat. Jing plah penjung pi borok nadu bang sedang aduk bang dayo pen urlong kumne yak jihad lan tujungi hakini ki kendiat teliki bana kendiat teliki snem borok nadu pi sedang yang kam te ai so komen bersibun bang kwa ban ai khoblei kerpang nam ta ipe jungi wala imdei bru ba doni ke jung pule ke kedan hak bede ke jung pule ke qualification ke jung indrei dan bede idei bede bru iba yo ijengai idei bru ba trestom ba daga jung trestom jung ibat i mi jungi bam shimla la blei li on khadi shala jong shala blei hak ba ke jung trestom jung ki menswa ke ba hagi por bla dep le yo ban thit de ke jaka bat habak le yo ban penyesam ime jungi la yo ya ke ka kendau hane kendian bat ni la yo ban hadin bing la yo ikan ga kendau ngila perkhat kum ke ying kasem ke ka benta ke ka kam ya ka bangin yo ban le bang pen kam kan ga kendau ha kan ke jaka shibun ki plan ki bangin ngila perkhat la kalong ha ka kam hardware la kalong ha ka homestay la kalong ha ka restoran ndeh bang perkhat ikini ke borok ni sungo bang isu septieng ba yo bantang ban siu ka bai balai kita kinong tre jingiru inomla bat ngidang yo iru ya ke jing ijen jara kini kisi ba benta abang ipet ki para ban kentiu ikna sini kam tamle haka kalian ke coaching te ngim dala ban ai ba ke coaching namar bangi duna plat ki coach dengan show talk to ipi ha pok office ke jongi don tang iwe athletic coach but iwe football coach te athletic coach ngan tribal people like te bro mantai di i ba bening ban nai persang si bon bangin yo ban kentiu kini ki athletes na kalian
Te ya ke football pada ke sport ke baro ki it. Te mdadan kam than kita ki coach adu kata mal baro ki long lang coach ru. Te gini play gini ki madan gumni ru. Atharai ki brio baro ki wan banyele kai ke suna kamati it ya ka jin ya kai football. Te nada kadon ke infrastructure ka belong state of the art kemadong ki pareng mo. Ka biang lut ka biang ka lights ka biang ka turf ka biang ki toilets ki changing rooms mono bom kwa ban banyele kai. Te nga Kermen nak kalian kejonga banyak kami banyak tip hero bahkan ni kalau ngawai kena kita ki infrastructure ki ba kindaya ki beri kita itu kena kadon katu jaka jakai la kai futsal tu benda tak penyok la kai kidon ke homestay lawan sa ki kes ki wan bar ganti pat minta tester tena kalian kejonga ngasudon tang kejingkit bob ki yang ya ka RKL Heaven mu ni kai unit kejong pi ke pila play ni ba nang ni syakma ba dalam pendap bah dari kitbok keruyang ikba kinla ban pendap bah ha gini kisgi kisnam kebaruan ngamnut syuk ban iben yaki projek kebaret nomor ya kabangala mathi dalajong hakaba hakajing persang sekendai ke futsal ka banangkong kana kadong kathan hakaba fut jonga kini wong papa ngin ya wansna futsal na mo kerwat ngalar ki ang sis me hasnong mo korwat mano bono la kai futsal watang ki madan ba yo ru bon ba ki madan yo te mu barwani la kai te andre haden ba la shna rekabat parlok kila yasna bon pendap ki badan bat kalong ka ba lengok bani i ba kak kramlat watang sisin ru kana madan ka ba lenter ki la kai kidan bat la itu enga ba hapo ka laisnam lalak ban penmi ke jingnut barok yo kana badan te mereka kata kada sedang yo kini unit hang nero nga ai kecing kermen ai kecing kirbok kecing kerwiang kini ki persa ya ke bakali bersedang kini unit kantam dengan futsal ha ka ba kanlong kecing ailat ai linti kini ki officer kini ki department ki ba hajan nang ni ha ka ba kin yok ban lek kai ha kini ka badan bat kumjuru kini ka homestay bat kumju kini ka kantin ki bok kerwiang makan yai baik ke certi te ngam kwa ban kren sibon ke kini kalong kecing ya ai mersim lang ya kini ka dongkat han ngan sukuman bani i baki bahing ki bahasam ki ame kumne banya tray banya sim mentah hawat minang yadon mene ke meeting hang tai ha mokorwat ha ka bala organize na kaling udisi agar ki department of hair ha ka bangi ekran barki entrepreneurs ya ka bangi la ya ai bon ki ai jimut kumno banlong kita ki entrepreneurs ki ba job banlong successful ha kata ka jing sedang ka jing tray ngimla ban super khat be ka ba he ban le be ka ba he andre ngi de bandon ka jing slur ka musim ban sedang ki barit badda kata ka jing sedang ya ka barit hi kadai tang kata hakaban la perkiu syakabahe ka jingjau sidrop ka ka pendap ya ka duriau ba ka ba habang ipet de kikmat kalong ka bom ila long te handai ka duriau ba kadap da ka jingjau jong sidrop ka te angis kam makalong kopta ya kadai jing sedang ka barit jo kini persa ka bariak ban sedang ya kini ka unit hang ni ngi kmi lenti ba kanlong ka ba ya bet ka ya terti ha ka ba ka jing temu ba ha baro kalong ban penyat ya kini ki unit hang ni bakin yo